Image Paodam miyeng tabiraba singbu Surbala na kurumjari ngasigi maruba pau pijari. Board of Secondary Education Manipur na lawba class 10 gi parikya haidokre Pitambara English School gi resmi nandaibam na first position takre. Video conference ke kuthangda Chief Minister N Biren na project ahum sangakre. Loinana Union Home Minister Amit Shah na political party punamak ki luching basinga Delhi gi COVID-19 lai chat ki matang da khanakre. Board of Secondary Education Manipur Bosem na lawba High School Living Certificate SSLC Examination 2020 ge fal lauthokre. Mahiroi nupa macha lising taranipan chanipan humpu amadi nupi macha lising taramapan changwa kuntra apunba mahiroi lising kuntra nipan chahum marifutarana parikya asida saruk yakhibada mahiroi lising kunmanga supna marifumari pass tawduna pass tawbagi chang chada humpu manga dasmik ahum mari yauki parikya gi fal ase ngasi ayuk pung 12 rom tabada Education Minister Dr. Thokchom Radeshyamna Bosem ge conference hall da department ke official singa saruk yaduna pangthokiba thoromda lauthokibani. Thoromda minister na SSLC exam 2020 mai paklaba mahiroi singbu thagatkibaga loinana handaki chahida mai pakpa ngamhaudraba singbusu matung tarakpada mai pakpa ngamnaba wish piki. Ngasi haidokiba parikya asida Pitambara English School Kwakaithelgi Mahiroi Khongman Zone 5 Imphal East gi resmi nandaibam apokba Nandaibam Risinanda amadi apopi sanahanbina fast takre mahangna apunba mark chatuki manungda chawnga humputara mapan fangduna makok oiki. Second na St. John's English High School Nambolgi Mahiroi Isok Mayailekai Huidrom Rohit Singh apokpa H. Premjit apokpi Huidrom Ongbi Sumila Devi Nataki mahakna apunba mark chatuki manungda mark chawnga humputa nipan phangduna fast taribadudagi supnatagi mark ama hanthaduna second taki ahum subada Mahiroi anina punna taminaki Mahiroi ani adudi Eureka Academy Thongnawjamgi Mahiroi Charial Thobal tabidagi Khumanthem Bubosana apokpa H. Sarat Amadi Apopi H. Ongbi Asadebi Aduga Catholic School Kanchipurgi Mahiroi Arabji Mayailekai Rahul Naurem Apopa Naurem Jibol Amadi Apopi A. Santibala Debini Makoi Anina Apunba Mark Chatuki Manungda Mark Changwa Humputara Nitoi Changwa Humputara Nitoi Funky Handaki SSLC exam asida Government School gi Mahiroi Ani position kunmanga khangatpagi manungda yauraki Makoi Ani adudi Mark Changwa Humpumanga Fangduna Taresuba position Takiba Moirang Multipurpose Higher Secondary School Moirangi Mahiroi Surbala Awanglaikai dagi Chabungbam Ishwar Chandra Apokpa CH Swami Chandra Amadi Apopi CH Nirmala Debini Atopa Amaduna Taramathoi Shuba position da Lakiba Eklavia Model Residential School Gemnom Saparmainagi Mahiroi S Jalenmon dagi Satmunchon Kipgen Apokpa Ngamlan Kipgen Amadi Apopi Ngaboy Kipgeni Mahakna Apunba Mark Chatuki Manungda Mark Changwa Humpumatoi Funky Chahisigi SSLC exam asida Thawal Amadi Kakching District na pass tawbagi chang chada Humputara Taret Dasmik Manga Soino Yauduna Kwaidagi Wangna pass tawduna Best Performing District Sing Oiki Ngasigi Tharamduda Commissioner Education S.T. Ranjit Singh Chairman Bosem T.H. Kiran Kumar Bosemgi Secretary Dr. Chithung Mary Thomasu Saruyaki. Ngasi first position Tarakrabi Resmi Nandaibamga Ikugi Paumiga Unarubada Mai Pakhaudre Haiduna Ninghanabagi Mahuta Soikribadu Karidano Tidokduna Chumthoknaba Hotnaduna Ikugi Pandam Aduna Mang Thamlaga Chatlabadi Mai Pakpagi Achoba Lambi Oigani Haina Fundurakli. Haidokriba exam sida mako oire haiduna pain bamadi loiba natri makataba ayhakna pamlibadi medical line gi lamda chatningliba asigidamak kana hotnagani haina su phongdoki khida fajana mathangda kanna hotnaraga amuk hanna to haidi ten su loiba na tamna khida successful oraga dum ansigi mai pa ani haddi leitamna khina ten sta
ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯦꯝꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ SSLC examination 2020 da second position holder tarakraba Ishok Mayai Lekaidagi Huidrom Rohit Apokpa 8 Premjit Amadi Shumilana Makatana 12 class faubadi Manipur tamgani aduga civil service exam thaduna IAS oiningi haibagi apamba lehori tuition chatlaga mark wangkiba yai adubu hekta haigadaba nate maramsina guide natraga suggestion yamna paba tuition yamna chatpagi mahuta textbook hanjin paduna hainaba khangnaba hotnaba maru oi haina rohitna phungdorakli mark wangbodagi hena haibuduna hen important buduna odan biba no suji sum mark wangnabagi pibaduna khoina hena isana hainaba makoi textbook ba sam important noi high school je Kari kan di school pe adam na pai matam selai ya ri ge di phangi be matam dum pan bo hone ma to kitang wang na ba 95 6 yong da bo hona ge ha ga di kitang su kon to ya ma chat ta ba de ai tungi bon Bosemna Lauba SSLC examination 2020 da ahum suba position tarakraba Bishnupur district ki Chairel Thawal tabidagi Khumantem Bobosana tungda National Defence Force NDA da changning bagi apamba phungdorakli Manipur gi konung Imphal dagi kharom da kilometer humbutara rom chatlaga Bishnupur district ki Kumbi Assembly constituency gi Borayangbi Gram Panchayat ki manung channa laiba Chairel Thawal tabidagi KH Sarat amasung KH Ongbi Asa anigi machanupa ahumgi manungda Bobosanana iton tomba oina kumja lising ani mangagi January ahumda taibungda khungdaraki Apokpa mapana lanai school amagi ozani apopi mamana yumgi mama ama oina macha sengbu yingsinduna leibini ahum suba position tarakpada wakhalda hainingai leitana nungaiba fawi tungi punsida Indian Administration Service IS oininglabasu imung manungi senmitlon gi fibam phatabana matam yamnasu changdana imung manungi senmitlon da mateng pangbusu ngamgadaba aduga ireibaki thogalsu tawba ngamgadaba NDA da changlage khali Manipur gi mapalam da chatuna mahai masing makha tamthabada imung manungi sen thungi khudong charoi da wana Manipur da class 12 fawba lairik makha tamtharagani hainasu phungdoraki aina position ji yauna ba kanna honara ki Eureka school da karakpadagi aigi wakhal hongatuna position ji amtang gi yauge haba adu je khalaki ni aduga hena inspire to gibuzu akhoi batch akhoina aina class 8 karakpa chahi ji da akhoi school dagi Joyliti na second position tarakiba moina second position ga yaurogna school daga lag aga moigi moina waga ngamudo taroga ai ju position yauni bagi wakhal ma kana lakiba aduna position ji yauge habagi wakhal loina na lai se kana pare ojaji na ji am support to biduna fazana tapi duna ojaji na tapi bizina hana ta am baji dagi hena top ma hawa ma Eureka academy school ji da aina phangba ngamme masina mateng oraga ngasi third position yawu ngamja Ngasi Chief Minister Nongthombam Birena video conferencing gi khuthangda project ahum sangakre CM Secretary ta pangthokiba project ahum sangabagi thorom aduga mari leinana center da leiriba Narendra Modi na luchingba lengak asina state asegi yumthong khudingda afaba thaknaba ising phanghanaba lupa crore lising ahum sanction tawrakle hailiba senpham ase new development bank ki khuthangda center na project ase mai pakna pangthokna pirakpani India government amasung state ka agreement tawnaba loire project asi haunaba darkar oiba tender process loiduna work order pikre athuba matamgi manungda mafam chaba ama yenglaga thabak hauragani Chief Minister video conferencing ge khuthangda sangakhiba project ahum adudi Imphal Sewage project phase 1 integrated water supply project 4 Imphal planning area phase 1 located at Porompat Imphal amasung integrated water supply project phase 1 covering Imphal Municipal Ward number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 24, 25, 26, Iroisemba Hilokni. CM na makha taraduna Imphal Sewage Project Phase 1 asi Englishingani mangadagi lupa crore chahumga nifumanga changna pakhetpa horokhibani. Adubo khudong chadaba kaya laibadagi matam sangna changkhibani project phase 1 asigi makhada imung lising tara nithoida khudong chaba pinaba pandam thamli hojik fawbugi oina imung lising ahumda connection piba hore project phase 1 asigi manungda lairiba miyamna connection tawbiduna ecological balance ngakna thamnaba hotnabada mateng pangbiu haiki
अतोपा प्रोजेक्ट अनि असिसु इंग 2018 की एप्रिल अमसुंग 2019 की मार्च थादगी स्टेट असिदा अनोबा लाकपदगी पाइखतपा हुरकिबनी प्रोजेक्ट अनि असिना ग्रेटर इम्फाल की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा मियामदा अफबा इसिंग पीबा ngamlagani haigi कोरोना वायरस सु थेंगनदबा यादे अदुगा मरक्ते अखोइगी मियोबगी हाइजीनिक गवर्नमेंट की लेबर स्कीम्स तौरिबा मयामसु लोइसिनदबा यादबनिना ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू द यामना मरुओइबा प्रोजेक्ट अहुम अखोइ इनोग्रेट तौबनी मसिदा ख्वाइदगी हेना मरुओइबसी अखोइगी सीरीज इम्फाल सीरीज प्रोजेक्ट फेज 1 से मसिगी टोटल कॉस्ट 345 crore ने 2005 ता होगिबनी मसिगी डिफिकल्टीज मयाम अमा मयाम हेना खंखरे लंबी सी मयाइदा तौथोक्तना चटप याददना पुथदना so many things अदुगुम हर्डल कया अमा खोइ थेंगनकी गवर्नमेंट हाइबसी कंटिन्यूएशन दी मतमदु द लेबर गवर्नमेंट बुसो एप्रिशिएट तोई हंदक की असम स्टेट की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम सेवाना लौबा SSLC एग्जाम की रिजल्ट्स दा निल ताख्रब स्कूल सिंगी मनुंगदा मैतैना पुन्ना तारिबा यामना मरु ओइबा मफमसु ओइरिबा कासार लखीपुर खुनौगी खुनौ हाई स्कूल सु असम गवर्नमेंट ना थिंजिनबगी ऑर्डर थोकिबदा रूरल डेवलपमेंट कमिटी RDC ना मरु ओइना सिंधुना मिफम अमा फमख्रे मिफम असिदा स्कूल असिबु कन्नबगीदमक लोकल MLA अमदी चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसनबगी वारेब का लोइनना SDO सिविल अमदी DC कासारदसु खंगननबगी हाइनख्रे निंगसिंग बयाबदी खुनौ हाई स्कूल असी ममांग चत्ता यामना अफफबा छात्र छात्री कया पुथोख्रबनी लाइबक थिबा थौदोक असिदा स्कूल असिगिदी करिसु मरा लैजदी हाइनसु फोंदोकनकी मरम अदुना गवर्नमेंट ओजासिंग द पिनिंग पनिशमेंट पीरबसु स्कूल असिमदी कलहनिंगबगी वहाइसिंग कया मरम फोंदोकनरगली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ना SSLC एग्जामिनेशन पास तौरबसिंग द सर्टिफिकेट अमसोंग मार्कशीट अनि पुन पीबा इंग्लिशिंग अनि मरीदगी हौख्रे स्कूल सिंगना SSLC एग्जाम 2020 की सर्टिफिकेट कम मार्कशीट मथंग ता जुलाई तांग अमदगी लौरबा यागनी हंदकी चाही 2020 की SSLC एग्जामिनेशन की प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट लुपा चानिपान अमदी एप्लीकेशन फॉर्म की लुपा यांखै पुन चानिपान यांखै पीरगा थासगी तांग 13 तगी पीबा हौ हंदकी परीक्षा से माई पाखौद्रबा महैरोइसिंग मथंग चाही 2021 इंग्लिश SSLC एग्जामिनेशन थानबगीदमक मखोय मखोयगे स्कूल सिंगदा फल लाउथोख्रबा मतुंग नुमित 30 गी मनुंगदा मिंगचनबा यागनी अमदी नौना मिंगचलबा महैरोइसिंग अदुगी ममिंग फल लाउथोख्रबा नुमित 95 गी मनुंगदा बोर्ड सबमिट तौगदबनी अमुक हन्ना हंजिंदुना मिंगचलबा महैरोइसिंगी एप्लीकेशन दा मखोयगी इंटरनेट मार्क्सिंग यावनगदबनी कनागुंबा महैरोइसिंगना मागे आंसर स्क्रिप्ट री स्क्रूटिनीजिंग तौबा पामलबदी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.bosem.in दा लुपा लिसिंग अमा फी गा लोइनना 2020 गी जुलाई 2 फावबदा अप्लाई तौबा यागनी सब्जेक्ट अमा खक्तंग माई पाक्तबा महैरोइसिंगना चाहीसगी जुलाई गी अरोइबा चयोदा पांथोकदबा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दा सरुक याबा यागनी कंपार्टमेंटल फॉर्म फिलअप ऑनलाइन खक्तदा तौगदबनी एग्जामिनेशन फीना लुपा लिसिंग अनिगा चामनी अमदी प्रैक्टिकल फीना लुपा चामगा यांखैनी हाइना कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थादोरक चेरोल अमन हाइरी मयांग इम्फाल थाना मनिंग खुनौदगी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा MSc बायोकेमिस्ट्री दा 4th सेमेस्टर तमलिबी माहिरोय शांतिरानी थोकजोमना अंगांग ट्यूशन तौरगा फंगजबा पैसाना वुमेन हाइजीन हाइब थीम दा बेस तौरगा मयांग इम्फाल केंद्रगी क्वारंटाइन सेंटर अहुम खुमन माहिकोल प्रभावती कॉलेज मदी बेंगुन मद्रासा दा लैबा नुपीसिंग दा सैनिटरी पैड सिंग यंथोखिबगा लोइनना मयुमदा हनख्रगसु मतौ करमना अकोइबगी फिबमदा सैनिटरी पैड सिजनरगा कमाइना डिस्पोज तौगनी अमदी कमाइना सिजनगनी हाइबगी मतांगदसु अवेयरनेस पीकी महाकना ममांगदा मयांग इम्फाल केंद्रगी यमथोंग चामा यांखैरोमदा चतुना नुपी मचासिंगदा वुमेन हाइजीनगी मतांगदसु कैंपेन तौख्रे Border Trade Chambers of Commerce Moreda COVID-19 Lanthingnabada front line the Mathau Toriba Police Assam Rifles Integrated Check Post ki staff Hospital gi staff amadi media gi miyoi singda afaba makhagi mask amadi hand sanitizer sing mateng pangkre ngasi moregi Integrated Check Post ICP da pangthokiba mateng pangbagi achamba thoram amada Border Trade Chambers of Commerce Moregi General Secretary Surendra Singh Pathejana front line the Mathau Toriba Singbu
थागतपगा लोइनना मखोइना मियामगिदमक फ्रंट लाइन मथौ तौबदा सिजनबा हाइरिबा मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर सिंग अदु मतेंग पांगखिबनि हाइरि मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर सिंग मतेंग पांगबिरकपगिदमक पुलिस असम राइफल्स आईसीपी की स्टाफ हॉस्पिटल स्टाफ अमदी मीडिया सिंगी माइकेदगी बॉर्डर ट्रेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मोरेबु थागतपसु फोंदोकनखि थासेगी तांग तरानिथोइदा मोरे कमांडो अमदी मोरे पुलिस की अपुनबा टीमना यूएसए न साबा जनरेशन 4 की ग्लोक 21 की पिस्तौल तरुक स्मिथ एंड वेसन न साबा MNP बॉडीगार्ड 380 हाइना थाबा पिस्तौल अमदी अतई मचाक सिंगा कोनना मिस्टर खाइजामांग तौथांग चाही कुंट्रा अपोपा ngamjapaw तौथांग टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की यंगौबुंग विलेज फागतख्रबगी मतुंग मखा ताबा केस अमा लौखतुना थिगतपगी थबक मोरे पुलिस न चथबदा थासेगी तांग 12 की अहिंगी पुंग अमा ताबदा टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट के मफम अमदगी आसेम कानन सिंह चाही निफुनिथोय अपोपा आसेम इंद्रमणि सिंह यारिपोक लाइमनाइदगी मियोय असि फागतखिबनि हाइरि आसेम कानन सिंह हाइरिबा मियोय असिसु नोंमैसिंग अदु पुथोक पुसिन तौबदा चेनबा मियोयनि हाइरि आसेम कानन हौजे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट हेड कांस्टेबल ओइना इम्फाल ईस्ट की रिजर्व लाइन दा लैबनि हाइरि हाइरिबा मियोय असि हौजे पुलिस की कस्टडीदा वहंग पाहंगी थबकसु चथबा हौरे हाइना थाजबा याबा पाउगी लिखुन अमन हाइरि ngarang numidang kakching district ki lamjau tespur mamang lekaida electric post mathakta kakhatuna lairambadagi lamdamdugi praja singna hiyang kumaigum jengnakhiba mapung fana chawrba slow loris ama lamdamdugi praja singa loinana waikhong amadi wangu lamkhai gi bio sing yauna forest ki staff singna kallaba matungda ngasi mahausa gi punsida hingjarunaba mafam chaba yengduna thadokre tungda forest ki staff singna langmaidong makha lokolda thaklamba uchek lang ani fagatkhre amadi laibak thibadi charoi amadi shirum narum torombadagi kanbak ngamhodre ngasigi slow loris thadokpa amadi uchek lang phabaga mari lainana en munal maitai range forest officer kakchingna haikibada ngase manipur gi mafam ayambada slow loris na थोकलक लिबसी मियोइबना मखोगी महौसागी लेफम हैबिटेट सिंगबु मांगहनबा अमदी ngasiगी काइथरक लिबा महौसागी खल असिननी उचेक लांगी मतांगदा मुनाना हाइखिबदा मणिपुरदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी NGO सिंगा नोमा कांगदना फागत लिबा उचेक लांग असि असुकी मतिक यामख्रे अदुबो लाइबक थिबदी ngasi फावबा प्रजा सिंगसी बाप तादबगुम तवी तसेंगना मखोइना सा उचेक सिंगना मियोइबदा पीरिबा कानबसी खंगलमलबदी सा उचेक सिंबो हालमलोय मरम असिना प्रजा पुनमकना सा उचेक सिंगसे अखोगी मियोइबगा तना थानबा याद्रबा मरुपनि खनबिदुना कनमिनसी पैसा खरगिदमक सा उचेक हातपना नोमा नत्रगा नोमा मियोइबा जातिसी मालेमदगी मुतखिबा याय खनबिदुना अखोई पुना सा उचेक कनमिनसी अमदि अखोगी एनवायरनमेंट पु संगतसे हाइना एनमुनाना मखाताकी केट्रीगांव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की मनुंगदा लैरिबा लाइरबा इमुंगसिंगदा टॉप अवांग लेकाई पोंग लंबी इम्फाल ईस्ट लैबा सोशल वर्कर खुमंथेम लखीपुर एलाइस इपू लमजानबना तंगाई फदना मई थानबदा चंगबा वायर लेम अमदे युमकुपनबा जिंगना चिंगबा यंथोखरे यंथोपगी थौरमदुदा लखीपुरना हाइखिबदा केट्रीगांव केंद्रगी तोंगान मफमदा पाइखतलकपा डेवलपमेंट वर्कसिंगे सरू अम ओइना लाइरबा प्रजासिंगदा पोचैसिंग येंथोकचबनी हाइकी मकाताना वाट होबम फमसिंगदा येंथोखिगनी हाइकी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर असी चीफ सेक्रेटरी न चावरब्रा हाइन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन फेगोक्तागे वाइस प्रेसिडेंट के सनातोना हंख्रे ngasi पाउमिसिंग उनबदा महाकना हाई नुमित 123 सुरकलबा फेगोक्तागे डिमांड सिंग हौखिबा फेब्रुआरी की 13 2020 दा मणिपुर चीफ मिनिस्टर गा उनरबा तुंगदा अप्रूव तौख्रबनी अदुबो ngasi फावबा मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ना ऑर्डर थोकपिदना लैबा असे लाइबक थिबनी लोइनना हारिबा ऑर्डर असे अथुबदा थोक्तबा तारगदी फेगोक्ताना मखा तारकपा खोंजंग सिंग संगसलगनी हाइना फोंदोरखरे जूनियर साइंटिस्ट हब कक्चिंग सिंधुना
Yumbi Macha High School Kakching Ningthau Lekaida Ngarang Thongna Fabi Jati Devi Amadi Pukrambam Sital Singa Anigi Ningsing Upal Sing Thakre Kakching Maya Lekaidagi Kakching Turel Wangma Ningthau Parengda Ongkibi Jati Devi Amadi Kakching Ningthau Lekaidagi Pukrambam Sital Singa Anina Ningthau Palingai Matamda Kunja Singdagi Lauramba Khazanagi Mayokta Thongna Fana Amadi Mai Pakna Lantingnaki Thorongi Manung Channa Hauki Consultant Su Oriba Aiba Biramangol Pukrambam Yawa Hauki Thongmisingna Kakching Amadi Kakchinga Kulona Bamfam Singda Hanana Thakiba Sana Kongnang Singsu Koina Chituna Yengsinki Manipur Gining Thau Laisemba Sana Zawbana Raja Sabagi Mirep Oibada Aimul Tribe Union Amadi Thangal Tribe Union Sawakre Ngasi Konungda Laiba Laisemba Sana Zawbagi Sangaida Union Anigi President na Mahakpo BJP ki mirep amu oina thoglakpa asida haraubaga loinana achamukudol tamki amadi mikhala asida suksoi soidana mai pakpa oigani haibagi thajabasu phongdoki Union Home Minister Amit Shah na Delhi gi political party punamaki luchingbasinga punna meeting ama pangthoktuna state aduda oiriba COVID-19 laichat ki matangda khana nenakre meeting aduda BJP Congress Aam Aadmi Party AAP amasung Bahujan Samaj Party BSP gi luchingba-sing saruk yaki COVID-19 sandorapagi matangda thingnanaba political party mari aduna lauriba thodangbo Home Minister Amit Shah na thagatki Delhi da COVID-19 ki positive case lising nipumatho yaukre aduga laikhidabana lising amaga chahum sukre Maharashtra amasung Tamil Nadu gi matungda coronavirus na nahanba masing yambada Delhi na ahum subada lairi Ngarang Nomaising Numita Home Minister na Delhi gi Lieutenant Governor Anil Baijal, Chief Minister Arvind Kejriwal, Union Health Minister Harshvardhan amasung Delhi gi Municipal Corporations ahongi Mayos amadi Commissioner Singa punna phaminaduna high level meeting ama pangthokduna COVID-19 gi mayokda changsilaba thabak thorom sing hena kankhat hanaba khanakhrabani numit nini humni gi manungda Delhi da testing tawriba asigi masing double tawragani haiba wafam Home Minister Amit Shah na lauthoki Containment zone singda lairiba polling station khuding magda COVID-19 test tawgani haiki hotspot lairiba yum khuding dasu health survey tawragani Delhi da coronavirus na narabasingi phamung walakadaba laibadagi railway coach chawngada khudaktagi patient laifam piragani haina su phungdoki Beijing da COVID-19 ke positive case masing humputare nauna lairakpadagi China na miyam paktakna testing tawba hokre Beijing wholesale market ta chatluba miyoi cha kaya test tawkre miyoi lising kumapan chahum marifugo tarukta nucleic acid test tawki makoi adugi manungdagi lising taranithoi chamapan humputara humdoidi negative oiki ataidusu result ngairi hairi National Health Commission NHC na piba report ki matung ina COVID-19 case nifumapan confirm tawre aduga symptom phangdabana tarnipani hairi atopa symptom phangdaba miyo chama tarnithoi khaksu quarantine tawduna thamli farakpadagi miyo lising humputara nipan chahumga humputara de discharge tawkre lising mari chatruk kuntra marina laikhidre haina NIC na haiki China da anoba positive case mayam ama lak lebasi Beijing da lairiba Jinphadi wholesale market tagi sandorakpani hairi Local government wholesale market taruk thinjinkhre mapalamda lairuba Chinese kaya positive oiduna China da halakre haiki Beijing gi hospital punamakda nucleic acid amasung antibody test computed tomography amadi routine blood test tawnanaba order thokre Aroibada maroiba pau amhana pijari Board of Secondary Education Manipur na lawba class 10 gi parikya haidokre Pitambara English School gi Resmi Nandaibamna first position takre Video conference ke khuthangda Chief Minister N Birena project ahum sangakre Loinana Union Home Minister Amit Shah na political party punamakki luchingba singa Delhi gi COVID-19 laichat ki matangda khanakre Masigi damak tani bawta matang sida lojire miyambo amkana khurumjari